Yebo Jesu, yebo Jesu, yebo Jesu, yebo Jesu, Jesu yazuthela ngoba wangifela esiphambanweni. Angibekela ubaba umpostoli nomama umpostoli bamsibani obaba bonke abakhona omama befundisi Sunday school youth akhona nonke nje bazalwana nginibingelele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu amen sibonge uNkulunkulu ekseni osigcinile ukuthi sizibe kule ndawo inhliziyo yami ijabule kakhulu ukuba kule ndawo ngibona indoda esadonsana nayo kudala ngiqala ukufundisa umphathi wohlelo le Mnyudeni ubeka sangibona ukuthi ubuye wangibona sasaba abafana abancane lezo khathi naye ngiyambona isemkhulu kakhulu wayesilanda nje uswazana ngalezi akhathi umuntu eqala ukusebenza bazalwane siyabonga kakhulu baba uSibiki nokubonana naye nje sikholwa amen sikuJesu kubalekile lokho kakhulu bazalwane so ke siyabonga kakhulu ngibonga ubaba Mbethe ngifike la ngilethe itende khona abanikazi betende bayibangiqasha ukuthi ngibalethele itende wayesesho ukuba Mbethe down nenkonzo awushando awusangimema wathi hayi nawe ofika kanti mangifika ekhaya umama naye uzothi hayi abazalwane umama baso nondodakazi wakhe naba lapha emuva hayi kunenkonzo la ekhaya uma nithola ithuba nofika siyabonga abazalwane futhi nje bengiphoqeleke ukuthi ngize bambethe sokufaka kwilokhu nabafundisi wazi nezinto ezenzeka la ngaphakathi empolweni zefraternal siyindawo ehlelekile enokuphatheka akudavuzwa una order amen ngezwakala abazalwane i-order njani ikhona ungangibona ngemfishanyana yimini engin-charge la kumela uNkulunkulu ukuphatha ifraternal yakhona empolweni ungakuboni kokufishane nje ngiyeke kunje ngakho sibonga uNkulunkulu siyabonga kakhulu siyamthemba uNkulunkulu ukuthi kukhulu esizokudla kule ndawo ngoba abantu abawasonto lami bahamba eceleni kwendlela awuna khuluma into engayizwa nje ngithi abantu abawasonto lami Sotobe bahamba eceleni kwani uma uchashisha ugcwele ingqondo yesonto ngeke uyithola into zasekhaya ezikudingayo kule ndlela ngoba unjani church minded kodwa uma ungena ingqondo yesonto into zakho uzoyithola nayo indoda enkulu phambi kwethu umgcotsho waNkulunkulu sizodla kuyena ngeke ngizwe unkosikazi esho ukuthi khona bamsibanda omama baya kuyena omama baso siyabonga umbona namhlanje siyabonga ebazana ukuvakashela indawo yakithi babashaya bambethe nomndeni wakho siyabonga baba ukuthi nizolethela inkonzo bazana basuka le komsinga nasendaweni zonke sithi inkosi inibusise bazalwane kubona konke okusazokwenzeka amen amen isibonge yabona ngidisodwa disorder yonke nje hayi manje uJesu mangene uyabona iformality kuyingabikho kube uyayibona njalo njalo ngwakangubane mina ndoba ngijwayele ukuthi ngadlamini ngwangubane na umuntu uyabona ngungubane no uDlamini ngazalwa esithole sadlamini esihle nje sibovu sile koThekwini ke sibonga kakhulu bazalwane kakhulu awuqhubeka umsebenzi kaNkulunkulu inkosi inibusise amen amen